E rangirua ana ngā whakaaro ki te kaha o tō tātou Premier ki te whakahau i te kāwanatanga o Ahitereiria ki te manaaki i ngā manene kua tau ki te mautere o Manus. Hei tā Jacinda Ardern kei te whakaaia kia haramai te kotahirau 50 o aua manene ki konei. Engari e wairua horokoku ana te Premier o Ahitereiria a Malcolm Turnbull ki tērā tono. Kua puta hoki te kōrero i te māngai kāwanatanga mō Piripane i Ahitereiria ki te hāpai ake a Turnbull i te tono a Ardern, ka mimiti te mana o ā rātou ture manene. Hoki rawa mai ki konei, kua tahuri te rōpū kā kāriki ki te tautoko i te tono a Jacinda Ardern. Aneira a Iruere Rerekura. Kei te tautoko ngā kākāriki i te karanga o te Premier. Kei te whakaia hau ki te Premier a Jacinda Ardern, me tō mātou me mapari mata Golriz Ghahraman, me whakatau tātou i ētahi o te hunga konini o era mautere ki Aotearoa nei. Whiturau whātekau marua te tokomaha o te hunga Kimi Punanga i te mautere o Manus i te wā o Obama. I whakaitia ka tuku e nei hunga ki Amerika. Engari, kaori a pirihitini Trump i te rata ki tēnei whakaitanga. Nō reira, kua tū te ringa a te Premier, ka puare mai ngā tatau o Aotearoa ki te kotahi rau 50 o e nei hunga. They certainly know it's a genuine offer. The only way really for that issue to be resolved is via Australia, so it's a matter for them. E kaha whakahea ana tēnei kaitorangapu o Ahitereiria i a Aotearoa. By taking the refugees is going to send a clear message to these people smugglers and everyone else. Good, come out there. You'll end up in New Zealand. You can actually then come across to Australia, and that's not what we want. Kāre au i te whakai ki tērā. And he wahine kāre te tika a Pauline Hanson, anō reira kei te tūkaha te rōpū kākariki, aha ko te aha, mō ngā tika tangata, mō ngā iwi tangata o te ao, me te hunga konini ai. Hei tāna, he tūranga tō Aotearoa ki te awhi i te hunga whakaruru. Kei a mātou te iwi Māori me Aotearoa whānui, te takohanga, ki te tiaki i te hunga konini, i raro i o tātou tika ngā pira ki te manaakitanga me te aroha. We will always screen those who come to New Zealand, check that they're bona fide refugees and that they are the best fit in terms of making New Zealand a home. That's something we have to prioritise too. Engari, mō tēnei wā, e tū maro ana te kāwanatanga o Ahitereiria. Iruere Rerekura, Te Karere.